nyuma yuko ikipe ya Manchester City inyagiye Arsenal ibitego biri ku busa igahitwara n'igikombe cya Carabao Cup. Muri Arsenal hagiye havugwamo ibintu bigiye bitandukanye. Ni Arsenal yakinye igerageza kudefanda, ni Arsenal yakinye iminota 20 ya mbere nyuma yo kubona amahirwe ariko nibonemo igitego, yahise isubira inyuma kudefanda, igerageza ko yadefanda igice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri. Nyuma yuko rero ikipe ya Manchester City yabonye ko noneho Arsenal igiye kudefanda, ibahereza okaziyo yo kuba yakina noneho yisanzuye. Ni Arsenal yakinye ifite ubwoba bw'ikipe ya Manchester City kuva mu minota ya mbere paka ku minota ya nyuma, ariko kuri Manchester City iyo uzanye ibintu byo kudefanda iyi Manchester City ya Pep Guardiola ahita afata risk akatakisha abakinyi bane. So iki kiganiro tugiye kuganira ko hagati y'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Man City, ndagira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel ukande subscribe unakande like. Akamaro ka subscribe no kugira ngo ubutaha no kwindi mikino ndetse n'ibindi byegeranyo tuzajye tubana buri munsi. Ni Manchester City yirekuye igakinana imipira myinshi ugeranyije n'ikipe ya Arsenal uburyo kiyakinaga. Ikintu cya mbere kuri Pep Guardiola yakoze, yakinanye pressure yamubyariye umusaruro. Iyo pressure si Manchester City yari ifite gusa, ahubwo na Arsenal yari ifite hagati mu kibuga. Ni pressure ya Pep Guardiola avuga ati ngomba gutsinda, na Arsenal iri kuri pressure yo kuvuga ati ndacunga neza nibanyinjije basi ndebe ko nagera muri penalty. Ariko kuri Pep Guardiola, nimba uri nk'ikipe nka Arsenal ikomeye ukagerageza kudefanda ukataka iminota 20 ya mbere mu gice cya mbere, nyuma yo kubona ko ubonye amahirwe ariko ntuyitsinde, ugahita ubwira ikipe yawe ngo ni defende iminota isigaye 45 y'igice cya mbere. Pep Guardiola nawe ni umutoza uzi ubwenge, iyo abonye ikipe yose isubiye inyuma nta kindi kinakora, ahita afata risk akavuga ati noneho nyuma reka masige abadefenseri batatu ubundi nanjye natakishe abataka bane. Ikintu cya mbere navuga, Arsenal ni ikipe nziza yazanye imikinire mishyashya ariko yishe bamwe mu bakinyi bayo, ndaza kugenda mbigarukaho mu bundi buryo. So ikipe ya Manchester City ni ikipe twavuga ko uyu Semenyo yazanye yaje kunganira Jeremy Doku, ariko bagahita bagira zimwe mu mpande zikomeye cyane. So kuri Manchester City ifite Jeremy Doku ikagira na Semenyo ku ruhande, bakagira uyu Bernardo Silva uza akabakoreramo kuri nimero 10, akunda kwagira cyane na Erling Haaland uri ku 9. N'ubusatirizi bukomeye bw'abantu bane isaha n'isaha. Ari uyu Bernardo Silva ni umukinyi watanga pase ya nyuma bidasabye ko Rodri yizamukira ngo abe ari we utanga iyo assist. So Mikel Arteta bamushizeho pressure ya Manchester City yashaka gutsinda, bituma na ya mipira yose aba mediateri ba Arsenal bakabaye bakinya bayitakaza mu buryo kibworoshye. So nimba mwabonye imikine y'umutoza Mikel Arteta, yagerageje kudefanda cyane, noneho akora amakosa nyuma yo kwibuka gukina ikipe ya Manchester City imaze kumubonamo ibitego bibiri. Nukuvuga ikipe ya Manchester City nyuma yo gufata pressure y'umutoza Mikel Arteta yarafite, nabo ubwo bashizeho iyindi pressure avuga ati nitujya muri penalty amahirwe yo gutsinda iyi Arsenal araza kuba agabanyutse. Ikindi kintu Mikel Arteta yakoze, Mikel Arteta ni umukinnyi wazanye formula nshya mu gutsindisha imipira y'imitekano, bagatsindisha ibitego by'umutwe, bagatiza nawe ukavuyo kawe mu izamu, bakabona nayo makorner match. Ariko bimwe mu bintu ikipe ya Manchester City yirinze ni ukuhereza ubwo buryo bwari bwo bwose. Ariko n'amakufu yabonekaga, Declan Rice yazaga kuyitera, bivuze ngo bamwe mu bakinyi navugaga iyi Arsenal yagiye yica bitewe na system nshya bagiye bazana, harimo Bukayo Saka ari umukinyi mwiza ushobora kugira confidence agahagarara ku mupira akaba yatera iyo kufura ikabyara igitego. Ariko kuzana uyu Declan Rice nawe ni umukinyi mwiza watera kufura, ariko iramutse iri mu buryo bwa Bukayo Saka ntashobora kuyiteraho. Ku Declan Rice araza akayitera agashaka gutanga iyo
iyo mipira ishobora kuba yabyara ibitego, ariko bakoresheje nanone abakinnyi b'igihagararo nka ba Gabriel Jesus ndetse n'abandi bakinnyi barebare bazi gutsindisha imitwe. Ba Arsenal bishi irabafite bazi gutsindisha imitwe, ariko kuri Bukayo Saka icyizere cyo kuba yakongera gutsinda kufura we ku giti cye yitereye ikajyamo cyaragabanutse cyane. Ni imipira ubona ko y'imiterekano yose irasaba abantu bafite imbaraga, abantu bafite iyo speed, abantu bafite ibyo bintu byose, uburebure, igihagararo, imbaraga, gukotana cyane. Kuri Bukayo Saka rero udafite ibyo bintu byose, nubwo ari umukinnyi mwiza, ariko ntabwo ari kenshi cyane uzabona Bukayo Saka yinjiye muri duel ngo nawe ajye kugundagura n'abadefenseri ba Manchester City ngo nawe arebe ko yatsinda igitego cy'umutwe. So ubwo bushobozi rero barabumwambaye muri Arsenal bwo kuba yatera kufura, wenda akaba ku giti cye yakwitsindira icyo gitego. So Mikel Arteta yakoze amakosa yo kugerageza kudefanda. Ikindi no kudefanda mediane equipe ya Manchester City yari mediane nziza cyane, yakinaga imipira yose, ifite impande nziza ziri gukora, gufata umwataka nka Erling Haaland akagaruka inyuma kuri Manchester City. Ni ikintu cyiza kuri Pep Guardiola yateguye kuvuga ngo uyu Erling Haaland ntago ari umukinnyi mwiza kuba wamuhereza pass agaturukana umupira inyuma akaba yawugeza mu zamu. Oya, Erling Haaland ni umukinnyi wahereza umupira, yego yacenga iryo cenga rimwe agatsinda igitego, ariko ntago ari umwataka waturukana umupira inyuma akawugeza mu izamu wenda atsinda icyo gitego. Niyo mpamvu Erling Haaland ari umwe mu bakinnyi beza ba Manchester City ifite. Noneho umutoza Pep Guardiola yamenyereje ko mu gihe batakaje umupira atakiri wa wundi Haaland ugomba guhagarara imbere gusa, ahubwo ari n'umukinnyi ushobora kuza akagaruka agakoresha igihagararo cye mu gukiriyaringa iyi mipira y'ikipe ya Arsenal. So imipira bagerageza gutegera wasangaga Erling Haaland ahagaze neza mu izamu ryabo, ubundi iyo mipira akayikuraho mu buryo ki bworoshye. Iyi Manchester City yatanze message ku yandi makipe ko gutsinda Arsenal bishoboka. Reka nze nkwereke noneho ishusho bifite kuba iyi Manchester City yatsinze ikipe ya Arsenal muri Premier League, biraza gutanga iyihe shusho. Arsenal ni ya mbere ifite amanota 70, mu gihe ku rundi ruhande ikipe ya Manchester City iyikurikira ifite amanota 61. Ni ukuvuga harimo amanota 9 y'ikinyuranyo, ariko nanone hakaba harimo nimba ndi bubyite umukino w'ikirarane ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City. Ikindi kintu bisaba ni ikiro kugira ngo Manchester City noneho yegere Arsenal neza, kuko mu mikino isigaye harimo umukino ikipe ya Arsenal izakinamo n'ikipe ya Manchester City. Arsenal byibuze Man City ibaze ngo uyu mukino tuzongera gukina n'ikipe ya Arsenal tuzawutsinda. Icyo Man City isaba andi makipe mu mikino isigaye byibuze 3, ari imikino irenze 3 ariko 3 muri yo Arsenal iyinganyije, Manchester City kawati umukino no tuzakina reka tuzayitsinde, yaba ari avantage n'amahirwe akomeye kuri Manchester City yo kuzatwara iyi Premier League y'umwaka. None se urajya kora mu myaka 7 Mikel Arteta amaze muri ikipe ya Arsenal, nta gikombe gikomeye wavuga ngo afitemo. Ni Mikel Arteta yego washimishije abafana b'ikipe ya Arsenal akayizanira systeme nshyashya, ariko ugiye kureba ibijyanye n'itsinzi ntazo. Yatwaye FA Cup 2019, atwara igikombe cya Community Shield muri 2020, arongera atwara na FA Cup 2022. So ni Mikel Arteta wavuga ko kuza agatwara igikombe gikomeye nka Carabao Cup, byibuze akagitwara mu bikombe nekereza ko bine yarari gukina muri uyu mwaka yagifite amahirwe. Iyi Carabao Cup ayitwawe n'ikipe ya Manchester City. Manchester City noneho imeze nkaho yatakaje, yavuyemo muri Champions League yarangije kuvamo yego, no muri Premier League iri gukinira ku mugongo, imeze nkaho bidashoboka, ariko nta mutoza uzaba waragize sezombi hagati y'ikipe ya Manchester City n'ikipe
ya Arsenal kuri Manchester City. Umutoza Pep Guardiola nuko atatwara igikombe cya Champions cyangwa se Champions League yarangije gusezererwamo, ariko nta kabuza atwaye Carabao Cup ayikuye ku ikipe nini nka Arsenal. Ese Pep Guardiola bazamushinja iki nyuma yuko atsinze Arsenal ku mahirwe bari bahuye, noneho ku mukino wa nyuma akayitsinda ayirusha akanayitwara igikombe? Kuri Mikel Arteta ntekereza ko yahawe icyizere cyinshi muri Arsenal mu myaka 7 ayimazemo, gusanga nta gikombe cya Champions yatwaye cyangwa se Champions League iyo ari yose, ariko akaba afite utwo dukombe turongaho dutoya. Ni Carabao Cup yagomba kuba atwaye, Pep Guardiola arayitwaye. Ugiye kureba mu myaka 9 ishize bakina izi Carabao Cup, nanone Manchester City ni imwe mu makipe meza ukwiye kwitondera muri Carabao Cup. Ariko ndakubwira muri Carabao Cup ikipe ifite ibikombe bya Carabao Cup ni Liverpool, ifite Carabao Cup 10, ariko kuri Manchester City yahise igira Carabao Cup 9. Arsenal ni ya gatatu, oya harakurikiraho Manchester United. Arsenal iracyari kure mu bikombe. Iyi Carabao Cup kuri Manchester City kuyitwara ni ikindi cyizere Pep Guardiola akomeza gutanga, anavuga ati nimba nataratwara Champions League no gutwara igikombe cya Champions bikomeje kugorana, ariko nkaba nyikomeje guhatana, reka mbe mbahaye igikombe cya Carabao Cup. Nk'umutoza nka Mikel Arteta wari ugifite amahirwe ku bikombe 4 bigaragara bayatwara iyo Super Coupe, iyo Champions League ndetse n'icyo gikombe cya Champions, Carabao Cup arayitakaje, asigaranye ibikombe 3 ari guhatana. Champions League abantu batangiye gukemangwa ko uyu Mikel Arteta mu gihe yabagikomeje iyi system kazatwara igikombe cya Champions League. So Mikel Arteta gutsindwa na Manchester City ibitego biri kubusa, nta no kwinjiza, nta no kuvuga ngo wakinye wagerageje byibuze byanze, icyo wakoze no kudefanda gusa, ureka Pep Guardiola arakwataka. Pep Guardiola yakinishije abakinyi be, yirinda ikintu cyo gusimbuza. Pep Guardiola yasimbuje hajyamo Phil Foden ku munota wa 90 akina iminota 4 y'inyongera. Nukuvuga ikintu Pep Guardiola yakoze, yateguye abakinyi be, abo nabo barahagije ubwabo kuba batsinda iyi Arsenal, ntabyo kubashiraho pressure ngasimbuze ngashiremo ubundi busatirizi ngasimburanya aba defenseur. Ikipe ya Pep Guardiola yateguye neza mu kibuga, ayitegura neza mu mutwe, bavuga ati Arsenal turayitsinda. Mikel Arteta yibutse gukina mu minota 80 amaze gutsindwa ibitego 2 atangira gushiramo ba Eze, kandi iyo asizemo Eze usanga Bukayo Saka noneho akina ahengetse nka nimero 10. Ariko uyu Mikel Arteta ikintu cyo kudefanda ni ikintu kitari kumworera kuri Pep Guardiola wari tayari. So icyizere cya Pep Guardiola gitangiye kugabanyukaho. Ikindi kintu bitanga kuri Pep Guardiola, ashobora kuzasohoka muri ikipe ya Arsenal mu gihe yatabatwaye igikombe cya Champions, kuko ikipe ya Arsenal mu bijyanye n'ubushobozi ikeneye amafaranga, kuko ni ikipe ifite abakinyi baremereye, abakinyi bafite imishahara iremereye. Kuri Mikel Arteta biramusaba ko yazatwara iki gikombe cya Champions byibuze, hanyuma no kurana ikipe ya Arsenal ikazabona ayo mafaranga yo kuzakomeza gusinyisha abandi bakinyi. Mu gihe yaba agitakaje, yaba yitakarije icyizere nk'umutoza. Iki nanone akaba ashize Arsenal mu byago, yafashe riske zo gusinyisha abakinyi baremereye bafata n'imishahara iremereye. So ariko nanone ntabwo turi buze gucira urubanza Mikel Arteta, ariko kubijyanye no kuri iyi match n'ishusho yerekanye byatumye andi makipe yiremera icyizere yo kuzatsinda Arsenal muri Champions League, ndetse n'ayandi makipe akiri kuwana muri Big 4 ndetse no kwa ikipe ya Man City. Noneho Man City yakwicara akavuga ati mu mukino utaha tuzongera tuyiteguye tuyitsinde, hanyuma mu yindi mikino byibuze mu mikino 3 izakina Champions tuyitega byibuze kunganya, itakaje byo yaba ari ibindi. Ariko reka manze nkubwire ngo kanda subscribe, iyi ni YouTube izajya kugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngendi ari Rwanda, iyi ni Mada Sport TV, kanda subscribe tubane buri munsi. Reka tugaruke ku munsi w'ejo.